السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدای رحمان و رحیم. تماشاوان عزیز به برنامه هندک و رندک ام پیشبری ونه. حاکم عادل شیرین لبادل بله جارک جاران رحمه لده و باب تماشوان و حاضران ملا فناری شیخ الاسلام یکمین عثمانیان بو بری ببه شیخ الاسلام لبورسای قادی بو ددم قادتی اوی ده مروفک شخوره جسوکه جپازاره هسپکی دکره پیشی دو روژا پید حسه گو هسپ نخوشه بله لخوادیه هسپ دگره جره دبه و دبه هسپاته نخوشه از دخوازم هسپه و گرینم خودیه هسپه اکوین و قبول ناکه و هسپه و ناوه گرینم او مروف جی بره خودده جم قادی جبوگو و مسئله خواه بفرمی حال بکه چفه ده جبرگو قاضی نلوره و پرسگیره که خواه چاره سر ناکه در ماله و روژه جی هسپاوی دا خود دمره آدنا روژه درجم قاضی و جره و یاد بیجه یا قاضی دو از هات مفر مخواست از پرسگیره که خواه چاره سر بکم لبجم و ما هسپک سوکه کریبو هسپ نخوش درکت مخواست از خودی و گرینم خودی و قبول نکر مخواست از بو چاره سر بکم و نلجی خوابون هسپ شوه دمر که ایجا اکی خسارم بده اکی پریم بده من از دوی پرسگیره که چه چاره سر بکم چه چه ببه قاضی ملا فناری دفکره مجول دبه پشرا سر خوشبر خورات که و دبه یا فلان کس یا مروف دبه از خساراته بدم او زلام عجب مایی دی بینه چه واد بیت خسارامه بده چه علاقات هسپه هیه چه ماته پریوه بده قاضی ملا فناری و برسوه دیده ببه وقتا دو هاته دادگه هگه از دادگه باما المحکمه باما اما پرسگیره کاته بفرمی چاره سر بکره اما هسپ خودی و گرانده اما پره تجیب سنده بدایته اجبوگو از نلجی خوبون ما پرسگیره کاته چاره سر نکر جبر وینا هسپاته شوی دمر و خسارته جی مجبور از بدم تا بله اف مسلوک خوش جیام بدرسا دبه گشت بله تماشاوان عزیز وقتا مروف لوی مسلوک دمیزینه گو مروش خوره درس و شیرتنا درخینه که منارن بیمه چیه فهم بکن بله سر هر تشتی ده کسی باورمند چیه اهل وظیفه وظیفاوی دوز و دعوه خدایه خدا او جبو ارمانجه کی خلقاندیه نه بتنه هاتیه سرزمین جبو گوه خو بخو بشغل و بمره البت جبو وظیفه کی پر بلند رب عالم اوانیه وجوده او خلقاندیه او جخوره کریه خلیفه لسر زمینه یعنی وظیفه انسان چیه خلیفتیه رب عالمیه لگور و وظیفه دوی آلا لا اله الا الله بلند بکه مروف یعنی انسان دیسا رب عالمه دا آیت که خویا پیروز ده دبیجه م جن و انسان خلقاندیه انجخ جبو جمر عبدیتیه بکن جوه فرمانا پیروز جیته فهمه گو انسان وظیفه داره جخوا اف آیت پیروز ده زانین که انسان نوکی والایه جبو آرمان جکی هاتی خلقاندن اف آیتان پیروز یک دوباره دکن که انسان وظیفه دار عبدیتیه و خلیفتیه رب عالمیه رب رحمانه بری هر تشتی عبد خدانه اف جیان جیا دار
بر و آف برا دێ و باv ji bo vê mexsedê hatine xulqandin. Piştîvana teva tiştê ji me re muhîm ev e ku divê em wazîfedariya xwe bi xesasiyeta kê bi xesasiyetiya mala fenarî bînin cî û em ala la ilahe illallah xwedî derên û heta dawiya jiyana xwe ji bo ku em wê bilind bikin em mijûldar û xebatkar bin. Dîsa em vêya zanibin ku çawa keştiya Pêxember Nuh aleyhisselam bawermendê wê demê xelas kir ji tofanê, çawa kopala Musa aleyhisselam kurê İsraîl ji Fir'awn xelas kir, îro jî keştî û kopal çi ye gelî bawermenda, gelî temaşevana. Bêşek Qur'ana pîroz e û sünneta Pêxember aleyhisselatu vesselam e. Em kesê mümin, em kesê bawermend bi xesasiyeta molla fenarî divê em li vê keştiyê jî xwedî derên, divê em li Qur'ana pîroz xwedî derên, divê em li sünneta Pêxember xwedî derên û em vana têxine jiyana xwe. Bi rastî divê em jiyana xwe bi vana bikemmilînin, bineqşênin. Belê temaşevanên ezîz, denha bi xatirê we, şeva we îmayî xweş. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.